whatana whama whawhelo e fo i le manumani pa i o sa mo lo whita whawhonga i a mausia whaalongo mai le nei vai ngole aso. Tui nā tui le whasalonga ni mai le ofisa le Vaai Tau ni munu ia. E longlong puia li i fo i le malu le tunu o e tusai man le mafui e fo i le sa adia e mai sa te matau nei i le tosu whapinu e te aile le o matau nei. Mor si le fia i o le sa tui nā tui e tato advisory, Sunami advisory i o pole whautuanga mo Sunami. Ia e mafua mai leo na le mafui e leo no te smatasi e le malo si le sa adia e mai lua se lau male tasi kilomita i saute sifo i le atu motu tonga po o ngate wharepu tonga. Ia e le i umila vona tui nā whalongo inda e le tato o tunu ui e le mafui e le ai tui nā tulu i e le tato information mua po le Faamatalaga mua le sa a watu ai o le felt earthquake information no wingo le mafui e ua u whalongo inda e tangata sa mua. Ia ona tuina atu ai le muri ande o le fitu le sa tuina atu ai lo le tatou politindi o le advisory po le whautuanga mafu mai lea ona sa atu o le whatinoinga o maluenga pe atu mafu e ia le taimi e sa ua le Faamatalaga mua ia o fia ia le malu se mafu e ona toe verify lea pe toe ilo Faamatalaga ia tonu mau mai la ia le o le malu sa o lava po le verify magnitude o le ono tesman tasila le sa mua i whamauina ia e mai ai o ngaruenga ia toi whamauni e ono tesman lua ia which is po o le au i tonu o le la asanga le wa te tau wai ona tu ina atu ia tato whautuanga po le la asanga mua le o tu ina atu Faamatalaga malapta inga e sa mafu entu ina atu ia le whautuanga e ui e le ia ise ngalu sa alia e mai le fu i vaenga le o ngā Sambia Vasa Pasifika le sa lulu ina e mafu ia ona o le malosi le e te le rona vanoa e ono tulanga fu i le once e lulu e le mafu e le vanoa e to ia isi mafu e fisota i le tun mafu e le i le vaaila ia Vaai Tau e le vanoa ono sini e lunga aftershocks e le vanoa ono sini e lunga e fu le vanoa e ono paute se le ia ono le wa tupun mafu e ona tula lava i o mafu e to inga malo se va pe ono i aftershocks o mafu angana le na le tu ina tu mi e tatu advice ia ma le fu e o tu sala ma o fanya fa avai po tatu standard operation procedures e tenu le sa mafu e tu ina tu le advice po fotuanga ina to fa le o mai na roi statement mai ona ua mautino ala po ua pasi le taimi whatulanga ina ono afia i tātou se Sunami pe afua le mamau lea mai i Samoa. O le natura vale o meni o mafu i ono o i sauto Samoa i le tarata i tonga. Le ta oto tonu ai le whaenga fu ni o so tanga o papa i e mafu ai i mafu i le pe whaperitani inga o le Tongan Trent. Ma o i o lo tupu lava i mafu i te uma. E fu i o le average ai po le numero whaatulanga ina mafu i e tupu le vaenga leo le o ngā sami e te amare se lau mafu i le masinga. Ia ai ona e o isi mafu i la iti nei tama i movement la iti te e la fatai mesi ta i ima o tuilunga ne mafu ai ona a o tele lava mafu i mo tātou lava ia. Ia o sone fu i le tau o le sone tasi. O le taimi lava tupu le mafu i le sone tasi lea. Ia o i roa e tilo le tūlanga lama tio samen. O i tonu fu i le sa tupu le mafu i le lof maleiva le sa afi e tātou sona. E tā ua te le ia le tūlanga leo le usta ia ma le longo sa ia fu i o Faamatalaga lo tuina atu tatu ofisa. O le tau le la le sa tuina atu e le advice ia mai e tau whai pe ala vai whapula atu ia vaenga leo le advice po le whautuanga. O le taimi tuina atu e le whautuanga o le taimi leo o le ua whailo atu ai o le sa ien mena tupu o le sa ien mafu ina tupu. Ai o whanga solo le ngā nuenga mata i tu o tatu ofisa e mata i tu le
Faamatalaga au pitoa isili ona lata mai. Ia na iloa lea pe anga I lunga pe whaleaungaina. O le winga lan Faamatalaga ia tāua lava le tuina tolo le advice. Ia no sauni ma tā pena. Ia ma whaatari le isi Faamatalaga o tuina tumuli. Ona o loo iai lava le lātou whuli malo le tunu o loo wala au mai. Pe anga I se loa I no whaanga saunga le nupe fu ina ia nisi o mafu I te tele na mawai atu. Ia ai o le tamu whailawa whaamanino atu ia tōranga le. Ona le isi la asanga muli leo le lapta inga po le warning. Te mila na o le tatou evacuation po le tatou anga iro. Ia no whaanga saunga le mo le advice ia o se wainga fulu le whautuanga. Ia wailoa le ofisa o le watupu le mafui. Mai iuna afianga ia peo le tāua. E ono toi lulu o isi mafu I po le aftershocks. E ono te lea tula pe marosi atu. E ono lai titifo. O ina fua ia le isi la asanga I runga mai. Pe o le ona le sa me tau ina ne tai au ia o le sa iai fo ina vai ia. Nai wala au sa tu ina mai le ofisa pe anga I se loa I no whaanga saunga le pe o le whasolonga na vanau o le aluatua tatou politinia tau whaitu inat.